جه نافندا نوچین اورینت نیوز وار باش تماشبان نژاد اسپیکم هرن سر نوچه رژیم سوری گندوار حسک تو براندکه اول کوبان رزگار کرنا 6 گند نو لفقر سیاسی اندام هر دو کمیته لشکری و یار وبریا خوسری دهل بجره نچیروان برزانی لگل اردوغان دجفه و رژیم ایرانی 5 کردین دن بدار ودکه دو هزن رژیم فوجا ملیبی باشوری حسکه و بتایبت چیای عبدالعزیز تو باران کرن هر وها لگوری نوچگاهان ما لحسکه که تو باران رژیم گها شداده و گندن در دوراوی هجای بیرخستنه و دو دمجمیر یک بشوه فروکین هفگرتنا ناونتوی لاسیمان باشوری حسک دفریان و درجاهیا دو دمجمیران ده وان گلک بارگهین چتاین داعش تو باران کرن بیکو انجام تو باران ور ناس کرن ناوندا YPG و د داخیانیه که در آگهاند که هزین YPG د زوترین دم ده بر پیش و د چن و خالن استراتیجی اندبن کنترل داعش ده به دست دخن هر وها د داخیانیه که دو داخیانیه ده هات دیار کرن که هزین YPG 6 گند لروجاوای کوبانیه رزگار کرن ده همان مجار ده ناوند راگهاند که ده انجام پفچونان ده 12 چته هاتن کشتن و دو 24 ساعتن بوری ده 7 شروان YPG شهید کتن شارداریا کوبانیه ستر من چته داعش دیتن و لگوری هزن YPG که او کسان ده انجام پفچون و تو بران فروکین هفگرتنا نافنتوی هاتن کشتن هر لباجار کوبانیه هزن YPG و اسایش باجر لسر راکرنا ماینان جتاخ و مالن نشتجیان کار دکن هاتر آگاهاندن که ده انجام تقاندن ماینان هجمارک شهید کتن ده هفدیتنک تایبت ده لگل اورینت نیوز سرکرده تیپا شورشگرین رقای ابو عیسی راگهاند که ما اودای اپراسیون لشکری هفبش آوا کر دا که ام شر داعش بکن و آگاهی که دبیجن که شورشگرین رقای و هیزن YPG و درباسی دفرین عربی ببن نراستن و یا راست او که تن شورشگرین رقای درباسی وان دفرین عربی ببن احنا طبعا شكلنا غرفة عمليات عسكرية اطلق عليها بركان الفرات. ما اوداك اوبراسيون لشكري افا كرد بنافي بركان الفرات جبو شربك اللي دجي داعش والي جرين وي قوتنا كو داعش دبيجا ويبكي ويبجي درباسي قندي عرب ببن وزلمي بجهن ولاتيين عرب افتشتا راستيا ويت تنيا تني هزن درباسي قندي عرب ببن او لواء شورش جرين رقانه. اخي احنا لا يعني ما بدنا نرجع ونكرر اخطاء الماضي 60-70 فصيل وما استطاع الصمود وجبوش عشين بري دوباره نبن كو بهتري حفتي توغا هبو ونكاربو لدجي داعش شربكه جبر ويجي امري نادن تو هيزن لشجري آفا ببن جبلي لواء شورشجرين راقا هفرزید نافبرا مو ارتشا آزاده هیه تا پارزگاه دیر زوره و ده پیش روجا نزک دا و اوداکا اپراسیون لشگری آوا ببه گندوار حلب یه باکر تا پارزگاه دیر زوره تیدا جه خو بگره بانگا ما جبو او کسین کو آلیکاریا داعش دکن ام ده بیجن کسی کو دست خو بخوینا ولاتین سوریه نبویه دریه لیبورین و توبه وکریه لی او کسین کو کم کجی بدر حقی گلی سوریه کریه دبی اوره کشتن ام دبیجن پشتی شر داعش و ریزگار کرنا همو دورین دبن دستی ویدا ام بری خوابدن حمص جبو شر رژیم بکن و رژیم و داعش هر دو یکن هاتا راگاندن کو ایرو دمجمیر 11 نیورو لباجار قامشلوی لفقر سیاسی و اندام هر دو کمیتین لشکری و یا ریفبریا خوسری هل بجیرن جالی خواه اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کرد لسوریه راگهاند که لفقر سیاسی دو جوین تنه لدار خستن و تنه سیستم هندورین آوا کریه
هالبجارتين شارداريين كانتونا جزيرة بردوام ده همان دماك و نرازيبونك جهلا أنا كسيفات ديار كرين و دبيجا كو بري ريفابريا خوسري فان هالبجارتنان جيب بكا دفي أو تشتكي روابع درابورا جانو شاكر ده أقاهين بيتر أم تماشا بكن زاگونا هلبجارتنین شارداریان دکهوه واره پیک آنینه ده. دگل نرازیبونا گلکش پیک هاتیین واجر و لیان سیاسی ین گوتا آنها بجداری ریفبریا خسر آدمقراط نبونه. و تفده میج هلا خوفات بیجه گودریه هلبجارتنان وکری اجهر کسیره لی اف هلبجارتن نه گریدایی لی وگرا سیاسینه لی او گریدای ریفبریا خسر آدمقراط نه. لی وگرا سیاسی يعني تشد بجن هبونك كو يعني تجمع أو يعني أوكي سياسي بمجرى كرد رمجول دبن أما روشي بلديات أو تشن بفي شكلي يعني هالبجارتين يقولون نا تشن قشتي خدمين يعني تشتين عامن جبوي ناجولو خاص نا بريارك كردي جرا ناخوازه جبوي ناجي هركز دكاره ديوان هالبجارتين هذا جي خو بقرا ان کسی جهلا خواه و بریاری نپجرینه و دی بیجه گو افری و بری نروایه و گریدایی لیانکی سیاسی تنیه. الريفبري وإيرو ندوي واردي كاره هالبجارتني برا ديمقراطيك لهرمين كردي تشيك. الريفبري دوا بريقشي شرعيتك بستين. اذ هلبجارتن وجبر كرديا دماوان درفت ندا كسي گو خو پیشکشی وان هلبجارتنان بگه. براسي وك سبور كنت هالبجارتنا لازم بينم كو اف هالبجارتن نا آزاد وروانا جبر دولتي دنياي تشينا بوكو عليك تني هالبجارتنا بسري خوشي كي به هر كسي دي دولتي دنياي تشينا بوا كو كامبانيا هالبجارتن يعني حمله انتخابي تني 4 روز بن تدري الدنيا تشينا بواقو مفوضيه العليا للانتخابات بيجي بي كسيجو طعنك بقدميني ويصد هزاري بدي هالبجارتنین شارداریان بردوامن دگل نرازیبونه که دیار اجگلک ولاتیان افجی بباندورا خویان نیل سرچارنوسا روابونا وان شارداریان دیرابه انجومن ازاگونساز بریارا هالبجارتنان جیب جیدکه و انکس جهلا خوفافی بریارینا پجرینه و دوی واریده پرسته کرن کوکلو اف هالبجارتن نونرتیا همی کولانا روش آوادکه آنجی نونرتیا آلیکی تنندکه جباجاري قامشلو بو اورينت نيوز اكرم صالح بله تم شوان هجا وكو انا هاديت اف رابور بآمدكاريا نوچگهان ما اكرم صالح بو انا ها بمرايج قامشلويه سياسة مدار فارس عثمان بريز فارس ايفارة بخير ايفار باش تتكافا لفقرة سياسي إيرو جيفينا خال دار خست وهاترا غاندن كو بريز بشار أمين وبريز صالح قدوج جيفينا دركتن سدما در فيا كيتشيا والله يعني براسي واجه نزخ يعني ما مستر صالح عزاك الجمينا هي وعد بجمجي بريز بشارجي كاركوي تايبتها بو بله كك فارس انجام دان جفينا لفقرة سياسي بو هالبجارتنا كوميتين لشكري ويا ريفبريا خوسري تانها قشتي كيجان آستي وش انجام من ويهن حيان هاكا خجبات بردوامه تدا خياني جي درنكتني بس وكهات خياني بله ايه دكوميت بين افاكرين كوميتك وكو كرم كري جبو ريفبريا خوسري وياك جبو لشكريا هفش ام هيبينه ام كاربين ايرو حزو كوميتي خوا هيك بينن وام خالي تركه ايه فيمانا دهوكي بجيبكن نهاكا او كوميتي هانيجي وقتا بين افاكرين وكهن زانين ايه بتوافق به ام هيبينه ام كاربين ايرو ويقافا جرينج بابسن وام ما نادو هوكي سرع زيتك بين بله كك فارس يعني دما بشتي اف حردو كوميتا هاتن افاكرين كوميتا لشكري كوميتا ريفبريا خوسري يعني بتايبات كوميتا لشكري وي تشكاري ويل سرع ذهبه وكون زانين هكا هيزت ثاني سرع ذهي
هذا يبكي يبكي أوجي ب بله تفدمي بقريداين أم بيجين وك أنجمانا اجتماعي كردي وك أنكسي جماعتي ملتي كردي بربانيا خودك بله أم جيت خوازين هيجك نافي أنجماني هبه أو هذا هاني كاربه بآلي كاريها يبكي ويبجيجي وبين بله رازيبونا حردو عليا كوميتك بريز فارس يعني تكس تلشكر ام بيجن تجوان آمده هنا لبا انا كسيك وان تفلي هزن لشكريه ين يبيجي ويبيجي بكن تكس آمده هيا هجمارة وان تقاسه تضاخت هنا لرجافاي كردستاني لكردستاني البري كردستاني لبندا بانجوازا انا كسيني جو اوجي بين بربانيا ولا تخبكن بس تشكي آماده اللي صار عزي نهاكا تشكي ولا تنين جبرجو نهشتنا أذهبي هاني بين أباكرين أم جوك أنكسر بيجن جماعة مي رواية أم بارس أم هرمي خواه بباريزين ما دامي جماعة مي يقوم ظاهري ما بباريزين أم ديني جماعة مي يجي وقت فيمانا دهوكي هيزك مهبة أو هيزا هاني ب آلي كاريا يبكي ويبجي أوجي كاربي بربانيا ولاتی خود بکه تمو دایم پسرمت کردن افهدا هنی آماده یا نه آماده افهدا هنی که آماده بکن ندبر هنیک دانستندین به تبدمیر به یفکر به سرگدای یفجر گو ام کاربین بهدوره بله بهدوره بربانيا هرمي خابك بله كاك فارس امهرن مجارة ريفبريا خوسري وكوميتايا كوي جبو في كي ورا افاكرن تشكار كوميتايا ريفبريا خوسري ود بشتي هلبجارتنين وي هبا يعني كاري وي تشبا وقت پیمانا دو کے داتی ہے اب کمیٹا ہنے اے بنگہی رباط دستورة أيان العقد الاجتماعي خسرية ديمقراطي قفتو جو بكي جو أمكاربين حرسي كارتونا بكن إدارات هفبش إدارات بناوي إدارة منطقي بله ببوره كاك فارس از قوتنا تا قد بكم يعني انا كسي و تفلي ريفبريا خوسري با و تفلي حرسي كانتونان با هجر سيمانا نحسي كانتونا هجر سيمانا دهوكي جيب ببي شخوا ايه انا كسي تفلي ببي بله و جي خوتي بمينه شرط جو شرط مرجمة اون جو امكاربن وحرسي كانتونا بكن كانتونك يا بكن هيزك ببورا يا بكن هريمك كردي وشاغي امي جي خوتيل ببين انه امشي تنشتا براي خوات امي كاربن هيوية ملتي خواتيك بينا بله زور سپاس برز فارس عثمان سياسة مدار كو تجي قامش توي بمربو دنباش پشتی سردانا سروک حکومت هرما کردستان نچیروان برزانی بو ترکیه هات راگهاندن کو ایرو هفدیتنک و دنافبرا برزانی و سروک ترکی رجب طیب اردوغان هر وها سروک وزیر ترکی احمد داود اوغلو لدار بکوه لگوری آگاهیان کو شانده هرما کردستان به سروکاتیا نچیروان برزانیه و گنگشکرنا مجارن آبوری و ین گریدای انرژی لگل حکومت ترکی بکه هجای بالخستنیه کو نفیسگاه سروکاتیا وزیر هرما کردستان راگهاند کو تکلیه ده نافبرا سردانا نچیروان برزانی بو بغدای و یا بو ترکیه تنیه به آرمانجا هل بلندکرنا کارینا لشکری یا هیزن پیشمرگه و هیزن رکبریا سوری ین نرادیکال لدیجی چکدارین داعش امریکا و ترکیه بو پروردکرنا وان هیزان لحف کرن مالپرا حریت ترکیه ده راپورا که ده بلاف کر که امریکا و ترکیه رشنفیسا رهینان کرنا هیزن نرادیکال ان سوری آمده کرن و برنامه وی به بشدار بونا 20 شیورمندن لشکری ین ترکی دیوره انجام دان تجودابون دنافبرا رژیم ایرانی و حرس رژیم دن ان حر چار پارچه کردستان تنیه و به تایبەت دووارێ ستەمکاریە کو بەسەر گەلێ کوردە تێکردن
هروها افچند روجن و بریارا بدار وکرنا جوان کرد ابناوه سامان ناسین و چار کسین دن لجهیلا دادگاه ایرانی و هات درخستن شیروین بیتر دوی راپوره ده ام تماشا بکن. روژک مایج بوگو سامان نسیم و چارگرتین سیاسیین کرد و یکی آزاری لإیرانی ورن داروکرن سازین مافی مروفان ددن خویانی کرن گو داروکرنا سامان نسیم تیواته اگو مافین زاروکان هاتنه بن پیکرن جبر گودما او هاتیه گرتن تمنیوی 17 سالی بو لگوری زانیارین سازین مافین مروفان بداخوانین جدا ج حکومت ایرانی دخوازن حکم ایداما نسیم راگره گفتومت انداماتی د پارتی روجهلات کردستان ده بدالقین هاتبو محکوم کرن چالاکوان مافین مروفان لإیران و روجهلات کردستان نامه که سامان نسیم ببیرتینن گوژ ناو زندانن بلاف کریه و تیده دبیجه دبن اشکنجیه ده و بسوزا گو اوی پشتی اعترافی وری سربست بردان نه چار به اعترافی بوا سازی مافی مروان تکز دکن گو دار بکرناوی بن پیکرنا مافین زاروکانه جبر گو دما او هات بو گرتن تمنیوی 17 سالی بو سروک فدراسیون مافین مروان آناو نتوی عبدالکریم لهیجی او گلک ریخص نینسوین بان کرن دار بکرنا ششگرتین گو سامان نسیم جی دنا وان دیا بیراوستاندن و هر کس بکوی ناو تفگره ناوی وان گرتیان سامان نسیم شیروان نجفی ابراهیم اساپور علی افشاری حبیب افشاری و یونس آگیان هاتی راگهاندن گو گرتین به ناو یونس آگیان با اصل خو آزادیه بله تماشاوان هجا آنها بمرای برز خضر عبدالکریم مافناس و چالکوان دوار مافی مروفان داج برلینه برز خضر ایوارت بخیر لبا رژیم ایرانی هردم تهمتبار انگو ام بیجن توانباریا کسین کرد به تجارتا به بازرگانا حشیش و مخدرات تم هیا یعنی رایا گشتی وان کریارن رژیم ایرانی نابینه در حق گل کرد. ایوارت بخیر و تماشاوانت گشتگاره بری گشتی کی گوام بحثوان بسلا بکن دوی ام بگرن دیروکا ایرانی و دیروکا رژیم ایرانی بیچلو هات گوا خمینی هات سر حکم دوی وقت دی ملتي كرد قشتكا شورشة دي آلي كاربو لمخابن بشتي شورشة عام إسلامي بسركت وخميني درباس بو ويشاغي ملتي كرد يقول لك جوان هاتن دال قاندن وقال لك جوان كت خصن زندانا دودجي قافاق ام فقرن فيديوكي هات عبد الرحمن قاسم لو سروكي حزب ديمقراطي كردستاني فيينا كشتنو ايق بيكاري رابو بدود بو سروكي ايراني يكي وك احمدي نجات يكي ترور ارهابي قضاء بسروكي دولتك مخابن امشي امي بدن برشع في خوق وحقي في ملتي بكن اجبر فيا كي يجيب دودجي البرليني صادق شرف كندي ودها عليه وجه هاتم كشتن زري برليني دو كشتني ويجي ايغوي كشي ايرورو انا كهاتي بردان ودجيج يانا خو قضاء بقر جاء بقر افتشتيق انا كار رجاء يرود نعم ملتي كرد وافخورتي كردا ضد القينن براستي افايا قال لك مخابن جي قال لك حيفي يرو يعني ما بهيست وام بينجي وام متابعتك سنه 1400 بنسد وحشتي وشش خورت خاطر دالقاندن ديق دنگ مافي مروفا وشلاكي مافي مروفا رابش مناسك نانا فيتشي لي ام بينن ايراني حتى رجع ايرود خوازت لي خل قال لك جيادي وك مثلا درباسي يمن بوي درباسي سوري بويش بونا خاطري بفوضى هانيك وفكره جي درباسي منطقي بذ ومنطقي قشتكي بالي خد بكشيني تر قف بنسد وحشتي شش خورت هاتن او بيجن باعترافها حكومتها ايراني السد وشش خورتنا ما أودع القاندني. أف مسائل أنا ذيك أم دنجا كي بلند بكش بنا خاطر ذيك في شقبلي شالكوانا وشقبلي. بله بريس خضر ببورة السيرفي كم دخاز أجتنا أسبكم يعني هون وك مافناس وشالكوان دواري ما في مروفان ده هون شد كارن بيشكش يجلي كرد كن لحر شار بارشين كردستاني لهمبر فان كرياران لبا ولاتن جهاني ولاتن كو بأزادية باندكن وتدا جلي وان ولاتن تدا بأوقات سربس دجين هون شد كارن بيشكشي فان كسان بكن
براسي مخابن ام قضاء ام بحثا خودك ام نقل لك او بيخرج بودينك ام جبر سياسه ايرورو تحكمي مفاصلي حياتي دك ايرورو قضاء ام شريد ولات بينن هندري يعني الشرق الاوسط ام شريق تشيد بخلقي وان ملتي جهاني اشتكا بري خداي ويدس جروكا اسيس وداعش وشعبي خو سرفان دال قاندنا هاتن قرتن يعني بري دمك يا زي ما هي كي بحذارو بازداد جمعيات هبو نافي كيف ابو جمعيه جهوب ونشكر دي جوابو مشكل دار خصتن اب جمعيه هاني جمعيات مروفاتي بو مشكل دار خصتن البوني الباجاري بوني المانيا شبونا خاطري دار قادنا فان خورتا وبري بيشتكي شبونا مثلا سامان نسيم بر سامان نسيم قضا هاتي قرتن عمري 11 سال بو وي اواي ايران سر اتفاقيه حقوق الطفل وقع عندي قوي يعني هنا زاروك بو تبولوجي دم دريش كرش بونا خاطري عمري درباز بشتي حفدا ويرو رول دار خصن ويا جي قال لك جي يعني جنب ساكنين وام دنجي خبق هنا ما في مروفات عالمي قشتكي دي فدراليه حقوق الانسان دولي شبكه اورو متوسطي ام بيشن قرك يعني تايبتي سيرفي فيجرو كي بسكن ودنج بكين الامم المتحده تدخل بكنش قبل دولتها ار دولتي جهاني قشتك دي بيجن انه ام عقوبات اثر ايراني فرض اللي اوجي جريداي مصالحي فان دولتها بنري براستي دستي وان ودستي ايراني دستي هفدودي برز خضر دهمان مجاري دا أري كرن جهيل حكومة أوروبية لسر كو بشكريا وبكا بشكريا فان كسان بكا تأري كرن تديار كرن يعني جوالات أوروبية بتايبت براسي بقولتني أري لحتى نكات يعني تشتكي واقعين لسر عرضينا هاتي كرن بلي فرمو يعني تبقى ايمان نهاتي دانين ونهاتي نفساندن انه امي مثلا امي فان عقوبتها بنفذين وقت مشترقوت او جي جريداي بقوي يعني بتيروكا مصالحي سياسي واقتصادي دورتا فان دولتات هي قواق بشكاكي مصالح دوري هردود كرن وشاغي دبيجين امريكا بكن اللي قضاه هنا او تيروكا مصالحها هر براستي خنادم برقلكي بله زور سپاس برز خضر عبد الكريم مافناس و چالکوان دوار مافی مروفان ده کو تجبرلین بمرب و زور سپاس سروان آگاهیان دنباش بله تماشاوان نجا درباره روشا میدانی لسوریه ما افرا پرجواره آمده کری ام تماشا بکن لحلب جدرن ارتش آزاد راگیهاندن کو د 48 ساعتن بورید بهتری سیاست جلشکر و افسرن رژیمه لگندوار و عنین حلب هاتن کشتن د ناوان ده هزن میلیشین شیعی افغانی و لبنانی هبون هروساهن جدران دانزانین کو 105 جوان لشکران لباجاروکن رتیان و حردتين يل نافچه الملاح هاتن کشتن و لعنیا حندرات جی 75 لشکران کو د ناوان د نوچگان کانالا میلیشیا حسن نصر الله هبو هاتن کشتن هفدم لباكوري حلبة ودنافا بافچونان دا ارتش آزاد و كتيبين اسلامي 115 جهزن رجيمه و ميليشيان شيعي ديل قرتن جهلا خوفا فيلقا شامي راقيهان كو بپراني جوان قرتيان لباجاروكن رتيان حيان و دوير الزيتون يل نفچه الملاح هاتنا ديل قرتن و لغوري جدر ميداني كو 6 جوان لشكران خورادستي ارتش آزاد کرن لقنيت راي ارتش آزاد برسوا هولدانا درباسبونا هزن رجيمه لقري مسحرة و باجاروك الحميدية دا هروها لقري بزاق ارتش آزاد خالن رجيمين لور بمشكان و چكن گران توباران کرن دهمان دمه دا كتيبين ارتش آزاد ين لقنيت راي و درعاي راقيهاندن كو اوه دا اوپراسيون كانو دا بارگهن رجيمه ين لتاخن خان ارنبه جبا و البعث ارمان جبكن و جوالاتين دين لوانتا خارد خازن كو نيزي خالن رجيمه نبن لگندوار شامي فيلقا يكمين يا ارتش آزاد راقيهاند كو هزن وي باجاروكن الدناجي و بخشين وي بتواهي كنترول كرن هروها لواي الحرمين لسر مالبرين خوية انترنت راقيهاندن كو هزن رجيمي و ميليشين بيرا جگري مرعي لكافيكا باجاروك دناجي فكشيان پشتی گوگلک زیان مادی و جانی گهیشتن وان دهمان دمه ده هنجه دران راگیهاندن که دنافورا گندوار درعا و شامه ده ارتش آزاد دما پفچونان ده سه تانکنگ رژیم تک شکاندن بولتن بردوامه و پشتینا برکه
لعمود ججنا خزر الدياس يا إزديان. رژیم سوریه گندوار حسکه توباران دکاول کوبانیه رزگار کرنا 6 گندان. لیوگرا سیاسی اندام هر دو کمیته لشکری و یا ریوبریا خوسری دهل بجیره. نجروان برزانی لگل اردوغان دجوه و رژیم ایرانی 5 کردین دن به دار فدکه. ایرو کردن ازدی پیشوازی ججنا خزر الیاس دکن و اف ججن به ناو ججنا اوینداران تناس کرن. نوچه گهان ما جوان الکردی سردانا گندکی ازدیان لگندوار عمود کر و اف راپور جمره آمده کر. ام تماشا بکن. خد الیاس خد النبی. حتی ان المال خوب دجمنی رحی خوبی پارا ما تمی تیدبی. دەستپێکا بوهارێ تایبەتمەندیەک وێ هەیە لە جەم کوردێنی زیدی گۆتەڤایە جەژنێوان di بوهارێ دەیە هەروها جەژنا خەدر لیاس یەک ji جەژنên kevn û dêrîne û têzanîn gosalane ev cejin di pênşema pêşî de li gorî salnameya rojhilatî pêk tê hêjaya gotinê got ev cejin cejna evîndara ye lewra kesayetiya Xedir Ilyas wek pêxemberekî evîniyê tênasîn. الجم حمى كسي هي يعني اف كسا جريدانك بحمى اولا شيتك اولا خريستيان جيرد بين مارجرجس او ججنك شيتكن دبين فالنتاين عيد الحب او بخوش في ججني هاتي الجم ابراهيم جهواجي هي ايليا جيرد بين ايليا الجم ابراهيم سلمان او شكو او دبي خضر الياس الجم جي خضر الياس الجم هندياجي ابو او جيردغون خوجاي خضر لي قالك خب في كسي قرت از ديبو جبرغو از دي بيتر به خوزایف گریداینه لگوری پک آنیناوی هر سی روزن بری ججنه خورد او کچ او توایا مال باتن ایزیدی روزیه دگرن او دشوا ججنه ده هر خورد او کچ نانکی خوی کری دخون او دوور رات زین او کسی گو آوید خوناوان ده بدوان نصیبه وی جوه مال باتیه هروها تن خوارن شینکایی دوی روزه دوره چه کرن عيدا خضر الياس امسي روجا رادبن روجيه طبعا نقش خلق دقر قال لك ايه متدين زياده دقرن سيرو روجين روجا شارع عيده وابا قال لك جيجي جبونا كتشو خورد رادبن بشف قرصك هيك ارفانه وخوي كبتشي كارفان كبتشي خوي تشي دكن بشفيت خونج بو بشفي يعني خونا خد بفين بكيجان وبفنسي بكي قابا كتشك بمرجرياي كتشك بخوي يعني كيجا مال آوي بديت بالنسبة مالي كيجا خورجوان آوي بديت بالنسبة وان وكتشجي لا أوجي كيجا كتشك آوي بدوان بالنسبة وان ورمارا مي أنا خشم ور السرمي ورجال حيف يبرنك تيك برمي قد يامنوا بابي مهات قو أبتشي اللاو أزيبهم تقطوري اللقمة هاتي سرمي
دلال حيدا ور مالا بدزيكا دريبك بتليكا تيسين قوبري مني خواتشك دلال اشتري مناسب دلال اشتر ببريكا چیرۆکên Xidr İlyas pirin û kesayetiya wî têgirêdan bi wek hevgirtinekê di navbera hemû ol û pêkhatiyan de. Her ol û cejnên wê hene, herûha olayî zîdiyan jî cejnên wan pirin, got tevaya wan di destpêka buharê de ye û yek ji wan cejna Xidr İlyas e, ew e cejna evîndaran e, got niha li her maleke îzîdî pêk tê. Ciwan li Kurdî Orient News, Gundewarê Amûdê. بله تماشاوان هجا آنها لگلمه بازار عمود روزنامه‌وان جابر جندو كاك جابر إفارة بخير يعني لجوري ما آنها تماشا كريا ججنا أفيني أم بيجن ججنا فالنتاين ج في ججنة يا إزديان ججنا خزر الياس هاتيا چه آگاهی بهتر لباته هنه بله كاك جابر دنجي من كاك جابر از بهيفي ماكو دنجي ما دقهيشا بله خويايا برسكريكك تكنيكي دنجي تلفوني دهايا امي فقرن نوچاين خو امي هول بدن كوجارا كدن فقرن كاك جابر بله تماشاوان هجا لباجار عنتابه ترکی رومانک به ناوی لسر پیتن آگر به زمان عربی هاته چاپ کرن. هروها رومان به آمدکاری نفیسکار دکتر محمد محمود و پارێزەرا سووری نادیە خلوف هاته درخستن. رومان وەک گفتگۆیەکێدا د ناو هەردوو نفیسکاران دا هاتیە نفیساندن و لەسەر ژیانە سووری بەری شورشê ji hêla civakî û siyasî ve diaxive û wisa ta şûreşê dest pê dike. Hevdem herdû nifîskaran di vê romanê de li ser yekîtiya gelê Kurd tekez dikin û doza jiyaneke hevbeş di navbera hemî pêkhateyan de yên Sûrî dikin. بله تماشاوان نژاد وان چند روزان ده کوملaya هیوی یا خیرخوازی 1500 سلکن پاقش کرنه لسر نشتجی بازار سریکانی بلاف دکه لگوری ریوبرن کوملای او تو کسی جوان آلیکاریان به پار ناکن و بتایبت او مالبات به نفوس آن این مکتوم کو گلک جاران اف مالبات به پار ج آلیکاریان دمان بله تماشاوان هجا امی جارا کدن وگرن عموده و بمرایا کاک جابر جندو روزنامه‌وان ج عموده کاک جابر ایوارت بخیر از بهیوی ما کو وی جاره دنگی من تدبیسی ایوارا وجه بخیر كاك جابر وكما لرا فيرا بوري انا تماشا ذكر كو ججنا افيني ججنا فالنتاين ججنا خزر الياس ساتيا تش اغاين بيتر لباته هنا راسي أرجعنا لحموها فيروز الدستي كده أرجعنا ججنا كذا الجميزية بله ججنا كذا كنا رأي أرجعنا جمي سومرياجي تفكرن له أب كسي خضر الياس وكان زانم قول جم حموها هي إيه قالك يخفر قليلان الزيبو بله جبر بتري زياد خجرين دن بخزائي بطبيعة جبر بها وينابي خزر ج خضارها تبي إشكاسكاية بها ويد زي قلكي بخزائي بجريدان جبر بها وي بجنيت شيء دكتن جبر بها جزني وعندش بخزائي بجريداي بله كك جابر دفي وارد از دخوازم جتان اسبكم دربار روشا دفرين كردي بتايبت گندوارين جزيره يعني تترس لبا كردن از دي تنايا كو كسن ترور ورن في جاجنه ام بيجن فان كولتورن كو كرد بيراد بن جاره كدن اريشوان بكن يعني باوايكي ازادي سربست كردن از دي انها لگندوار عمود في جاجنه دار دخن راسي أرجعنا
نوك حمو سالي دونن جبر بيتر ترسيه ج وقت بنج كومن شتا لبيها ويجي هنجي كوجبري جي جموان هي بيها ويجي هناك طقوس عادات وان هابون بس ليكين بون او شنو هاتنا وان كين بون الجندواري وان هناك تشكيك ازادي هي اللي بدري حريه جموان هنا بي هذه ساتر هي وكوجبري هي طيبتي بشتي بويرن شنغالي بيتر ترسل زياهو بله زور سپاس روزنامه‌وان جابر جندو کوتج عمود بمرب و زور سپاس سروان آگاهیان دم باش جه نافچه کردی لسوریه ما اف چند کرتنوچه جوره آمده کرن ام تماشا بکن جسدما بردوامی ناکوکین دم دریج نافورا تفدم و انکسی ده وجبرکونه یک جهر دوره کفتنین هولیری هاتن جیبجی کرن ایدی ولاتین کرد بگومانه جبهیستنا هر نوچه یک نزیک بونه دنافورا هر دو چارچوبین کرد ده بله تماشاوان جا خویای پرسکریکا که تکنیکی لهندری اودایا درهینر چه بو امی وگرن جنافچه کردی چند کرتنوچه مجوره آمده کرن ام تماشا بکن سروکا دسته جمهوری یا کانتون عفرین دالیا حنان د سردان خو یا چاودری انبارا گنم ده دیار کر کو گنم لګوري مرجن تندرستی هاتیه انبار کرن ریوبری مالا گل اهرما کوبانه جبور خستنکرنا کار و بار آواکرنا کومینن تاخن باجر و گندن هرمه رزا جوینک دانا د سپیکرن یکیتیا پیش سازان اهرما خوسر افرینه جخودین کارگهن بطاری و الکتریکا ترمبیلان را جوینک لدارخست د جوینه د کمیته یک جبو چافدری کار و خبات وان هات آواکرن بصدان ولاتین باجار حسکه یکمین سال وگرا شهادت تیکوشر عبدالصمد اوسه بمراسیمک ببیر آنین لباجار حسکه کمیته آمدکار یا گریدای کمیسیونا گشتی یا هلبجارتنان دست بدالقاندنا پروشور و افیشین هلبجارتنان کر کمیته الهاورچونه یا انکسه لکوچبرن کوبانه یه لباجار ادانا لترکیه سلکن خوارنه بلاف کرن گند علی فرو یک جگندن کولدجی پروژه چنبر عربی سکنی و ده انجام ده گلک خلکن وی گندی کتن زندان رژیم بعض ده هروهاج و دمه ده کوچبریه اف گند والا کر و توکستی ده نما آگاهین بیتر در راپورا اکرم صالح ده به ارمانجا گازی کرنا خزان و پنابران کمله عموده یا خیرخوازیه به کامپانیه که بلاف کرنا بهتری 5000 سلکین گازیه لباجار عموده رابو هجای گوتنه گو اف بلاف کرن تنجی دسپیکا سالانویه هروها کمله با آلیکاریا کومینین تاخن باجار به وی بلاف کرنه رابو لو كيرو تشتكي قال لك باش يعني دريب دري ليه دخلنا بجوا مالي وجو حقي وحقي هاتي جمعيه عموديه خيريه هاتي جوار ام بيا ام قلت كيف خوشم به جمعيه عموديه خيريه جوفي كاري مربك 1500 سله منظفات و3 بنجي قسيمه غذائيه قيمتها حريكيه 11000 وصد ورقيه و500 سله غراض مالنا اسفنجن بطانين فراغي خوارنين و دما تيجي دائما هنا اغراض ويجمر بين منظمات انسانيه اليكاريا جمعيه كنج امجي بجنن كسي فقير وهين دما صالح بيشام دريجه هنج سلکین هاتن بلاف کرن نرخینوان گیهاشت 5000 لیره سوری و تید زانین گو اوالیکاری جهیلا رخستنک اوروپی هات پیشکش کرن و لگوری اندامن کوملیه وی رخستنه نخواست ناوی ویل سر آلاوین را گهاندنه ورگوتن هروها اندامن کوملیه ناوی هن آلیین گو آلیکاریا مادیج کوملیه را پیشکش دکن جمره دیار کرن افعالي كاريه جوج كوملا عمود خير عتنا قد ما نجري خصنا كي ناف دولتيه جي وجي الكرسان عراقيه يك جبندي جو مكبير كاركر او بندايا بو نافي خو نافي منظمه وقتام جو بلاد كن نبيجن اف علي كاري جوين علي كاري وكيدن ايجو مسر يعني طلاب جامعين بلاد كن او فقير دا انا مبلغ بيران لو بلاد كن يجي هناك مجال صحيح بدرمانه او انا جي كسل مني جوج دربي عمود نجباج لاوروبا الخليج او الكارياج مرد قدمين ام دنوا گرنگیا کاری وسا بتایبت کاری گازیا حوجدارا تیواتیا گوهین جیان لور بردوامه
ji destpêka salan û tanha Komeleya Amûdê ya Xêrxwaziyê bêtirî 5,000 seleyên xwarin û paqişkirinê li ser penaber û feqîrên bajarê Amûdê belav kir. Herûha dikarîbû beşekî mezin ji hewceyê wan bicî bînin. Ciwan Kurdî Orient News, Amûdê. بله تماشاوان هجا اف راپورا کوم آنها تماشا کریه راپورا کوملای عمود یا خیرخوازی بو کو کمپانیک بلاف کردن آلیکاریان لدار دخست بله روشا آبوری یا زحمت لتوایا هرمن کردی لسوریه روزانه زحمت تردبه و نرخ ماده روزانه و پدوین جیان بوها تردبن و اویک ده انجام کو بازار به نرخ دلار و هاتیه گریدان در راپورا گلالیانی ده آگاهیم بیتر دلار امریکی رولک سرکا د بازار دا دلیزه گرانبون و ارزانبونا پرانیا مادیان گریدایا به دلار امریکی لسر درێژیە مەهەکێ نرخی دۆلار سەرێ سەدی 75 سەدی زێدەبوون سەر تەمەنێ هەر دۆلارێکی گەهشتە 236 لێرەین سووری. بشغلي بيستروجا كي دولار وضعي دولارنا مستقرة يعني روجي 5 ورقة تشنسر 7 ورقة حتى روجنا هذا ورقة شيء سر تدي فجأة دولار تكفي اف طبعا اف زيدبون وكيمونا دولار تأثيري قال لك السكان متكل وافناج طبعا بحمو بجم ليستكان نظامه دولار دبي وتيني قناش خورا في دكي رواتب موظفين بكي سر ميزانيه خد زياده بكي افتشكي هنا يعني دولار وقتي ده ورقه شنو روجه كده هم دائما احتمال انه نفس روجه ان روجه يتر جده هبوط بيرا شبي دور پێچکردنا ئابووری و برینارێ دناوبەرە هەرێما کوردی و پارزگەهن دنیێ سووری بازرگان نەجارکردن و مادەیان ji دەرڤی وڵات بینن ji کوردستانە عێراقê یان jî ji تورکیا ev jî dibê sedemek bo girêdana bazara bi dolarê Emerîkî. أسبابي حمو إجارة وشخو يا أول شيء بداية بدا داعش وقوتي بالمية 10 اشترميلات الصيني يعني قلكي الصيني ويا دوا إجارة بري بسبنج هزارة سو بنج هزارة شامد هات إنها ترميلان نوي 500,000 450,000 شامد تفيدري سبب دولار